Angor ne peta kaisare kesi apotu wadumuti gomasin. Ainyama kaimate moriarita itube mugati. Loai lele imormornos keda Etop Radio. TV East keda Aminista na ichori. Tagaria Adoa. Minister Adoa ngesi abalebe ekota Angor apodo kitikale akech koto maswam na ngini paran ko sote achamune somanar keda pugan pele ikilege ununtos kesi ejika punulu Angor deparete lu PDM sakoto ngai sinko ikini kesi o wanyu tube ara ilipete kesi kapunulu o ministry lo agenda konye bodo soda kwa women MPs ekoto sa ngara kina guiding Angor na registre gini petete ngina ko mama Angor regenerative agency kapunulu ara iperja tomorrow be I technical people boninge sikota isoma ite konya janga pika na rock show adio tukoto kere osede barasas anu tunga amesike ni bisirigine dumuno bie so even isirigine kwa nalo grow lo ministry lo agenda ikoto kwa na bairama tekera rama Angor alimo kinbeji kapu Arucho kinitone Etop Radio TV East keda itunga Stella kiangesi abalebe epote kesi ayata kine somonar keda Angor nara eminasi itopole kale akech Abu Etop Radio keda TV East makina keda Honorable Minister Adoa Omo matabe pona liberi limuno be yala manager beru ne tamita somi bore ni tegele kine ni ngara kini tunga automatic tubeteke asweti satemare beto somati radio engiti titungali boyete keri tungalu limoisoni ba beru mutano ayo chalo mutano district mutani etamito ponalo nwe soma kesinu tenapo titungo pesa apeda na Angorongun nuda potu sesu kunyutu aimboro keda kesi inyama talu aparan potu sadu mutapaka inyam potu ayala tamora tajina nutu okosi abwa minister do yanga kapaka ichorangor epole pera kesi ara unangor ne polo rose kera keoni no cheda kwa nero keja sikau Abu Etop da opedo ay nyakana kin kwa peduchu nija Angor kuto sono ino salami kini toto minister nara abu salami kango nasote kuto minister mina beru na pite joko lai abo tora keri goma sinda abo ina kibaka sa di dina balabe yelo toto yata esi mampala reti keona taraswam abu ita naso nyamti se keki nyama talu egelegele matenu egelegela yala masonoi apotangoro la karosi ido ajeningo ebongo Angor unukinga elostai morajina noto na dumbu tukesani alostai sena kina noche ai sinkwe kina noche tetero karungoni etimu okela la Angor kesi apotu wa morata omission wegelegela nwe upanara keda gwelanar koto mauranet kangin ido iso mainga somala subam epolongo ai mor kedi kale ada amore tengo keda Angor no solo no atoto ajautu visipose okalia merate marbe mamlo lokile nika yaute dia gari ja chelet ogogo ngoja imana pero ja gwele nyamata idari jidwe dari jere adopeta Angor na the first supplier of Nilo breweries ayaitengo asomna aiwe ejila korioka kore mumwengon somaire bia lenyarte propor konye kwani mamsito some propor to some ise mumwele bakai e kramatin abwanga pedadum ni kapun upeta mtosa jokis ropoto ispedo sanga eduku e warehouse le polo mukura trading center asodenga ibweki na chuma ne piesi nyamat ranga yenguna noto maswam na pugan yengonga bunga mombe nyodo kane beti ngaswama no ajaria harenga nasiti so yengudonga bunga mombe nyebeta swam usanga ipejoki na chika berna jai serere halimo kinombi chano jas nenge sa chuma oraite na beite center kerado pe chuma boni jai ne ngaro di santo monado rango rai laininga airi ekware so abudonga to joka gwelun bera chuma do pete ne ria I alos Anyong belo sasa mejok abudonga yata kagwen bo machuma ni pache mcheri kedani pache mudunga Tomaswa mungipongi na anyong bejo kuna akaswam renga berna shishana kina Angor epone le dar saila ido ba putsapu ko se grupo
lo tunga kwatata so te sabu kono ken ibore ngine nyara barata apo ponting wada sekinera konya potu bose stete uto kopane dukto sangori batiko akine pisiti soda ni muete mamara ne uri kalo lidope idopo bo e pedo to sangoro no chalo kai boke choloni abere boke choloni mere kilo kiti aberbo badokar kuju ai swap etogo Kanuka TV East Abraham Elapu Koibuga Soroti.